Nafurahishwa na maneno ya Paulo. Paulo anasema katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6, anasema kwamba msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Alafu ananifurahisha, anasema ya kwamba haja zenu na zijulikane na Mungu. Haja zetu zijulikane na Mungu. Paulo anawaambia haja zenu na zijulikane na Mungu. Leo hii watu wengi kabla hawajaenda kwa Mungu wanaanzia kwanza kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa vitu vingi tunakosea kwa sababu hatufuati utaratibu. Lazima hatua ya kwanza, anza na Mungu kwanza. Unapopata shida, unapopitia kwenye hali fulani, mateso, unapita kwenye shida fulani ambayo unaona bisa hii shida siwezi nikaiweza kwa akili zangu, anza na Mungu kwanza. Anasema kwamba haja zetu na zijulikane na Mungu, matatizo yetu yajulikane na Mungu. Ukimwambia jirani yako atakusengenya, ukimwambia jirani yako ataenda kukusema kwa jiko mwenzake, ukimwambia rafiki yako atakuzodoa, ukimwambia jirani yako ataenda kukutangaza kwa wengine. Kwa hiyo haja zako, shida zako, matatizo yako yajulikane na Mungu kwanza.